Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Ebusiafo, we will be akwaba. Wa wo hwe me. Me gidi se Nyankopon dom ohoye. Me so me hoye. Ene mo fanche me. Ene me ho hye da mfa me. Ai na cheze na se kese nkomfa ma me Dr. Bright bibia obi a nyame hye o enra. Obehwe me di nsu sisi me so. Me ni aso pa. Na obae no kai se na sa wo jefa sisi honom na ade wampa na msera de Nyankopon je se yare ne boss ha ya na refi kura se jefa sisi hu wa na ni o sheki no na wo buso no hwehwe bi ma me amenom ya kire se nya sa krade ankene no kamintumi emfamba na se kese enko emfama aboafo a wona so masin nyina medofo jeffas mixture edro papa me dofwe me pacho baby awo bia yare dom bia atena wo so ache say malaria ana say hepatitis B, typhoid, menstrual pain ana simple say yare dom ekeka ho nyina me dofwe entena se ma yare no enje wo so say nra kamidi agra nka yare koje me bo so jefas me pacho tutu america ra pharmacy shop bia na me pacho koje odie misrew ana heba shop bia heba pharmacy shop bia akona kwaje odi misrewa tutu amerikai Jeffers P capsules eno ena emane meme nyina nso age atum na emema na nkasa eduro nkasa no be pa cho be mai entena se emma be pa cho oba no emfa wanim entwitwi fom na no sister bi frame me a was na yas be pa cho meni me kunu eba be kokwan so na mkofa P capsules yi na mse na adai sister emma de ye friend say Jeffers mixture ena mema de yesu so ye P capsules was sister da no de be se nyasem ketu na mse that's edrey chese emma ni nyina asa age aboso me pa cho be bia obi anom tutu amika akwaje odie anom de Stefan Bessie anom de Angel Beverages, Angel Drinks. Me pacho flavors ni nyina bi eho na me pacho umpewe apedie tutu america occasion da yenim ana occasions da yenim a ebe nyina no beverages ba akopɛ na Ghana ene abrochiri nyina obia agiatum na wonim se door to door bia eya wo mko UK da no na me de ade ekɔ akoma obi to nkun bi na me duru hɔ no mo a kyerɛ sɛ Angel Drinks ya pack ni say flavors ni nyina bi a kyerɛ sɛ Angel energy drink nyina bi ka ho adam say na sa UK for mo ka ho na de ye pa ye nya bi ya na short yo me pa cho tutu obi a wo pe bia me pa cho frɛ na yemfa embrew adonko next level eno na mane me nyina so omaji atsum Papa go furniture enkonwa papa afia kyerɛ sɛ efe ahodin wom ehute medofo bia wo bia no tutu amerikai wani kyerem o Kesema junction ne so ho no mo a me so bomodin a afa mitiri hwi fefe mitiri hwi kama cute cat palo or abeka junction ebacho enjoy ho de embra eba beto Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa na se ban ma po me den ho dia. Eno ane Jeffers mixture. Bonje. Jeffers mixture nti mitimi gina pabo atenten so. Just say Jeffers mama your best mu ankasa. Me nia be ma ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji Jeffers mixture tumpreko pani say eduro no ho te ye de afa abefo nimde kwan so eni fidie won soom e na ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jeffers mixture na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala a onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu age atum se eye Jeffers mixture pa
On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. I should make onions, no tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenejehu. Angel Drink. This advert is FDA approved. Atadre eneya sidenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wo etitru fo wogana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. I was for more quaba be made mobile experiences in life Jumedie so I see a so in confirm ma a Zeni makeover I dodo doctors papa bi Angel TV you makeup artist papa bi ache say nyanimpu oh says nyankopon shira baby I will be last week in nature said this week dem say wompu mache no mama ntam no magina boso says baby I will be ameda so what afi oba o cosmetics enku ben e na odistra Christmas a ebe eso ho ye fe so ho ye akono what you see eso wo che say stretch marks ne nso ben no ne che say wrinkles ni na me boa me pa cho man clear a diamond cosmetics me pa cho ono ni nku no enye de o mix o Ghana ni bi me pa cho me sro okoye free Paris France abrochibem no de aba me pa cho baby a wo bia no just say me boss lady papa diamond cosmetics contact ye na baby a wo bia no ye be ye delivery ana DHL e di abrel kama me pa cho san so na ene me wo me ankasa me papa Apostle Christian Nkatia oh ene papa e wo fie ha se ene de wo se yempo oba be strayen in fact ene ya ye nsra nyankopon wo nsra no pass anso ena me wo shodi baby e wo fie ha se I side chick controversial wono so in fact wo be Pampers yi bi na etua no to na me se papa ha ye TV ha nye social media enti Pampers ne de me pa cho wo be twetwe break enti yenko mo hwe yenko mo akwaba na ye ne wo mo entwetwe nkomo yenkwe ebusiafo imamu nyina akwaba o bibi aboko die bibi kan chia me papa cho ho ye die today we are blessed yakopon shrawo amen pacho se na sorry boko obi aso ho ye pacho yi re yakopon ase side check na pacho ho ye ya me adomode ache in fact last week die social media o ma nya awokra na eba sa utimi da pa ye ti aduma na se utimi didi me pacho pa woti ase e no kra na ya mitimi didi kom ta de mententem we are sure that we are sure that wuti wei
umfa BP no ni pressure no bia. Boss lady, ade ba kwa mesre wura de se mesi so o ma me mfa bi da. Okay. Because me mfa ne ma nche me mu. Ah. O ya ade a me kan na afiri me mu sa na me so. But why efe? Me da se e wa do. And a Pampers. Mama. Pampers. Mama. Odi ankasa shada kemu no e de sen. So why edi Pampers? Bedi ankasa di a champion prince. A champion. Prince. Okay. Prince a champion. Okay. But me fear din di echo. Fear din di echo. Okay. Pampers ni dey one say artist on stage name into stage name but before then na me so Bofour but Pampers be count because of me was system no. Okay. Kakra nti ye back to the system and I say ye mfa de bia e be draw attention kakra and ma ye ko fa Pampers no e dey 2 years old. Pampers me ba cho e fa na ofri me ye wini be ni akwala wini ba yeah. Romu hwa wini ba ye mo wini ba you see ade me ti awosh. Oh okay. Yeah, awosh na me ba wo ma me no papa nyina afri wini ba me ye wini beni me apaso ye wini beni mo ye dodo sen me busuan ye 10 wo ma me no papa e wo sen me ni papa e wo 2. Oh okay. But me was stepfather and me son was stepmother. It became me siblings in Yaboma ye 10. To wo ma me no papa omo wo no 2 pe yeah, ye 2 what to say me na me dey kan wo na wo di kan pachan. Oh okay. Wow. To wo ma me no papa te ase I'm ti ase. Okay. I'm ti ase pa. Who go school we infa Because school of Christian Valley International School and I me call me SS me nya school be me come me primary side. Oh we infa Wa wish. Oh okay. Me wa wish like me be me 80% or me nya wa wish. They say what we are fancy but what better than in cranny Ya mo bukom. Bukom ba ko era one man meeting. O cousin ni bukom ba Daddy ba when any fine what am for no. Oh okay. Wow. Pampers man. Mama. Bibi aboko di. You wanna do boko. Wow. E tu ko school do him fa. Me do because school do XX. SS. Patron. SS ahen. Me USS. Who SS? Be be. Me USS 211. Wow, I don't want to also. I go to my trust is the number me time FM menum because I love music. Me what brought the manual. Sign I was starting music, you know. Music, me starting music by the help of Bisakede. Oh. Yeah, Bisakede. What starting music? I am one ni nyina free Bisakede. Oh, that one like I say one free Kede wo. Okay. Name I say onu na that time na tape be about recording and so you red. Me as na record be brapping. Oye on na ye traffic Accra Jakwa awosh foforo. Okay. Enti adisan na one my din bush era enti adisan tape na ye practice obobit na ye rap me brapping ye fe no agete Jose a champion. Which true that no and no be located here at the man Kede say blebis one also tunum. Take there by and the core studio. It be first studio me call here. Okay. Kede adawoma. And first studio call ya call recording nyum menu abe ma bisek. Oh, brapen nyame nshra. Wow. And not just when you because as some we say that time na recording. Yeah. It's cassette na so ye red. Yeah. Na eno na more recording. What in fear say? Me more than 30 years. But me prefer try aging into that. But me both 30. Mama. Ye ben ye wo. Me come here there is a person way aging no. Pampers man pacho what in fear say? Ye ben ye wo. Me can I am the CC for me. Pampers man. Ye ben and ye wo. Ye wo me 21st July 1988. So 1988 na chesa oko 40 years oko 40 Pampers man ye pese oni yen share wabrabom experience kakra e de na wa fam abrabo no o start ye no e kwan ben na fa so a because o see ye wo winiba o ma me no papa be pie wo kran ye wo no Accra bukom Accra but okay so e kwan ben na fa so a wo be ra music nimo se say abrabo mu te sen o maame no papa se sia o ma ye pesa oni yen e share wa abrabo life experience. Okay
adia ma nyema ma fem wa braba no mu and the reason why me sans ko anwum ye anwum e ma manage okay yet school time and I say entertainment babia no our day time do a me passa okay our day time do a eno na me so do a eno na odi twi unya time menya chance opportunity unya opportunity e di twi e ma no kaka enye because enye sa oba bia ni oba ma ben no okay it as me sa na yo mo fa I have no mo wie free say achacha bi gina mo chen okay yeah it me hwe ya na me say no and me nyam class chabi obi be kire ade de pa no your friend oxygen say oxygen ono oba like oya guy okay it entertainment do a or the call class to class no say hey o ma ti say usa it yes it ono be ma enwum tuo no ebe wre me mu ebe ma me because that na ke de e de ye e fanya me mu man ko studio ti bi we GXS no I say no ma me fa enwum no serious and be call studio record quality at once no ke de ma me dina me na so record be enwum be say 8 within 2 days 8 within 2 days it ama sa talent so be come with I like music na aboa me because I want to bar enwum and the pama I want to call yeah it and my fanya me mo because ye wo me no okay ye wo me no ya fa say an wo me oh ye wo me ya me menti say by accident and e buy and I'm better to wa abrabo no mo e ba ni say okay at the age of less than 1 year me free me ma mechi and me Bofour na o de me cross quality ni tuma no esane ye and me free nechi e bo nti e ke kan ko 1 year no na ma no achi ama no so nsuo me nine enye me adawo ma like I don't think say bia met man anti abedura yeah daga na bia meti adina ti ya wo me ba na be kai ono a I said no then I think I need to push a day and sometimes a ma wore e ho adia ma for yeah I say me buy kura car de be o ye no like it be hwe ni bi no oba it you do be na I say baby a oh less than 3 minutes na me see fika ni it's not just say na o ye no ho ni ntina say sifo odi ahometi sifo so we need to speed up na ye fe beduru and sometimes no society no the way we come here no mama enye easy oh let's forget about say bia me on social media sa me buge am for there but me in person no me come around watch wa e bia we say no akwa bi o twan tro ye pese woni yen ye fa ne say bia ye fa ne say mu wasika utumi didi etu aduane bia wo pe na ade no de je bia me ka say onyani uda so edi nya enye ya sense keni abeda no onyani okay masama ya mekano because ehia woda wa brabom oh yeah yes because mama o ska otumi to bia na advance dia auto deep no otumi to di na chese wo chire ma na first na we okay nti ye fa say bia me okay na fa me yin na me won say BBC atomi na obi wo me no point ni sa wo me so esremia a say bia na wo yarefo me de ko me busu mi a je na menya be di we chi ayede because be do bebe no mama na me peba me peba but obebia wo de be na mo bia no at the end of the day no sorry to say me need to be 90 me say ba me so ahwe me and 90 2 years me de me kana me de me won suo den ekono because na me peba wow daddy when my mama sister ka share me why dey make her say madam e ko 2 years ni un ka so 5 funda o say na me wa mo bi be wa mo bia obi te say wo yeah I cried time na ubutu ne so na sa ba no oni no head and die no na ye ne de mama hwe bi wa brabo no mu okay hwe imba ma sorry wo yo ba na mama me kan asem imba asem o imba ma hwe bi bebe wa ma say so only a woman heart is a deep ocean for secret oba betima kata nini because of adiope ajano na gaje sana ka obi ogina kwan obo ajawo o tumi mo obi okofa bola no nkankan nya emba because of 50 cedi 80 cedi na wajano no de nada nti eba ne sen yete
Okay, me say. Obewa mo bia me. Okay. Na ono no de bia me de me be kan bia no. Onya fi me wa okofa eduro. Me say wow. Wow. Enti se say no ni oba foforo bi wo ho ana wo ba na wo se wa wo no oba kro na na one ne wo yi echi na adwen sesa na. Ba bia ni ono da bia ono de se e ba san no ko ne baby. Ya te se wo experience bebre enti ye pacho kasa. Ejo ono ko ne baby. Okọ ne baby me twa so e do oba foforo ko na me ye. Ono so ka che se medi me wo be kan crap a me ni. Oba foforo no so ka kire wo se wo de wo ho be kan ko me ni. Asa ono no mo ne ma ansa no ne wada ana so wo kata na ni emi na ni say Pampers no start eba no. Okay. I say me atantane bi. The birthday, me birthday, na my host to show and I want my head ayama. Okay. But me get my go ben ben. Was when you say wow, son of my say. I don't tell me say o me ani ni do be kan na mo no. Say me ko bonu dua bia na me ko aduro bia so a enkan anya bia no. Be di me wan head aka na pe. Okay. Ti na say oba in the way of exchange. Let me see you. Asema kwa mkacho say madam. Dia me no be ko aduro so no. Say me ko se wa bra bo no. Me de be ye menwom. Na because me menwom na me ko do one man maybe menyo obi a owo sika. Ede nti na ma ohun se wo de ne be ko aduro so akose na bra. Is it because of na wo do na e wono ho no na emodu na esu wo. Oh yeah. Na me yesu moto kitwa de ko aduma. Okay. Me o ma me ewu papa so ewu. Me I come last 20 cedi kura no offer say ko nam de atwa aduane. Ama no. Akokoma na ma ja moto no we ko to petrol na ma ja moto na si filling station. Okay. Na ma na ta ko aduma. Na ma ade stand na ma be to petrol no. That time na aduma be na wo ye. Na me ya momo me ton phones nyama like housing momo and I phones ntare. Akromfo anto anhye osoda abra na wo ye momo aduma no. Da bi akromfo tu hia e wo kwan so mobile. Sata na me nye momo no. Okay. Yeah, me ba TV so interview na akromfo no hia na mo ye meza. Akromfo se ehye wo ho. Yeah. Eba ne say e na wo start say obo Pampers. Yes. And person would ye share wa bra bom deep life experience. Okay. Ade ma me share Pampers no. Me catch again say me mbo no dua. Be ya me nyum eti me yi me hu naked. Serious e bompaye e catch yakopon say adent na obo me na wa bo me baba asase so na me yi. Wotumi hwe e ma ade we e beto mi wakwan. Yakopon boa me ma me didi ma me nyum ere enkokan. Ti me sorry to say me tun atwi from e bo sa paye no e ma yakopon say onye bebi o ma amansa nye de enhu mi but wa mo girl ni momudua but wa kasa na bom paye o do twi from bom paye srera say o pe say we are say fame bi me catch say me be ba wan chak sika an be hwe mi a okay o betina ne fie so okay so makasa a kire no e say me yenwo adwuma na embre mu okay ene ma me ye ko show me nya show be me ko no before the na mada asunda I say me asunda I say obi time me fusu me free na me be to for my say ataban so eba ne say na o started say bo Pampers no is it because of said na o pese we are seeing hu into fame into na ma wo dey start bo Pampers no and I say eba ne say na o started say bo to Pampers and I say na o pese e bia wunya hips e bia hip pad bi na just say eba ne say sa Pampers no ehia me because the whole Ghana and America say the whole world yeah people be obo Pampers or celebrity I wanna wuti yi enti no ebusuafo ye de betu screen so no wa hwe me pa cho eba ne say na obo to Pampers okay and me say me yira our system no okay because I dey am me yira our system ne say me life ade ba ko nyama to bi na ma no me wa brabo no we yira our system nim ti say cocaine bi ana say de yen o say me dey me first one by okay azoto ghost time no na me kam okay and la ya shibo gaga we dey jao o mo dey azoto ghost movie ni mo nti ene ni yi free mu ene azoto ghost na e ba ba da me dey no me yira our system no and ade ma me yira our system ni say they wanted my soul me pacho experience no and me ka they wanted my soul listen, yeah the time na ye adwuma enti untimi fa ya adwene medi agro na time no nso
na on sorry e ba ne sen e na Pampers man o started say o bo Pampers yes scientist say wo de o maami ka wo de o maami kwaji sikaduro e ba ne sen wadaroma because before so be ba ha no na ya check ho nsam nyina na ya hu die na wo pesa wo ye die wo hu e ba ne sen e na wo maami wo ye say wo anyu obi afa na kwaji sikaduro o de o maami na be kwa kwaji sikaduro e ba ne sen so de adwi na ba wotirima e ma o de start ball Pampers no Pampers me bought Pampers because of the person the way I met you me fam pie me fame na ma for who say be say because me it be Sunday say my share Pampers e dey perform me and pa dom e dey mechi ba ma fanya say me ko patapa show e go share supporter e wo me be fie no and me say Adom TV for the FM no person mo sign me I said no and as adia let me use Jenakopon adane die e dey akire me no ma me fen ye dey enye adwuma me nya pool party show bi me ko share Pampers no until from there no me say ma for FM but okay. Before me tu no so etwi wo no afi na isu kakra efi na isu fi me tu ba kakra sorry ode oto yeah ebusia for fa chem ode oto etwi ebo wakasa ohudua na se ebo ho mpaye se Awurade Nyankopon ema ewunya fame no ena afefiri orun se ensuo efiri oto eba na onye sure say that time no asa no why so eager upe fame upe sika upe I one na wonim ye ma na wo hia onye sure say that time no enko first start fa woto ena ma da I don't never because there is no way I will betimi akasa wo de woto etwi form meka say wo de wotu papa wo de wotu etwi form aba obi dua na ensuo ebe suso afiri woto de asem we ento asum yete say do maame ka do maame kwaji sikadru eno so enwa point of man kasi ma fam me am kwaji sikadru okay eba ne say because show ena sikani bi hu me okay ona say the way I perform le ope okay na the way me structure so tie no okay betumi atwe akra e de abam camp okay like it be me accept me see you fine as in camp be Freemason okot okay free okay yeah it because okay fine ati it was my invite say me bra Kumasi okay ti me ko Kumasi sikani ni your friend say ache alaji bibi me be free okay yeah okay ti me ko Kumasi stadium or as Roma here your friend bibi one Roma here Freemason obisi wo ti be ko because na say nipa no papa no your friend papa no na papa so asan back to Accra it Misamichi Bakra one can be idea wo mo deep answer me accept here because mama be me see the komobi or to me see the twini here e ka chere say na me bo obi ajare 47 na me bo ano na me bo out one better no we would decide he said here o person yeah so bi an bo me yeah so bi an bo me je me tumi aye me ka me bo ano na omo abonten a omo so omo ya like problem no. Enti wo buy ye papa ne ma wo Freemason man no opeso odi wo join sikadro na wo call back to Kumasi wo se bra Kumasi wo so kwa wan koto na wo back to Accra e na wo sign call Kumasi e na ye me pa Accra no e wa ye frɛ okay omo branch back wo Accra okay so omo e wa him for side I think circle omo branch e wa dey man call yeah we dey man call Freemason for no omo branch Asylum down was side e wo circle Asylum down was side okay yenko I want to know the my family na here anko see okay e na ba na say omo Jimmy list like me din e kire me nyama like me okay ti around 12 o'clock number family okay ti ya bo 11 ti ya bo 11 no no ka kire me say me ba me be gina kwa no a me fe me mame obi oda makoma so me mame okay me tuma anana tare okay embra okay it's a one na me ka say no me mame dia me aya mame na me di na tare ko baby because before the na say sanya ma ko duani na mbesa obi ya na say o mekuni okay it's no na me do me phone they continue call is na me do me phone ma so me phone be to the next day yeah ko for train na ko san ko for train na two no ene o ma ye ba ko pele free mu o ma ye ma jomo iti eno na ma tumi ya de anko nje emem de mu abete e ba san ma accept ni so o ma me nyama nyae de e ba fom iti
bitwo na mesu na me so amachi na obisa say enti ni nyina na was starting music na nwum to na na okay but na wo kasa wo di CD ko ba bia na mo accept o yeah okay je me frame me enu me bi na me am guys ade na me so e me say mama be ko be bia na amafo re esere me di me CD ko be bia so a ye pese ye beji ana ka chere say me tu me na be bia de e be fine e me say mama o chere me say mama me ni embre ade I say ma me name radio na me ni brad ya na ka ba na wo ti wo na ka won ti wo ana za de te me ka sa kire no me frame ni ba ko kitu bi me hwe ba do an wo hwe oni me de me ka no me frame ni ba ko kitu bi na say already phone so kire no and already and on say I was about to join pharmacy and occult okay say be me gi me ho e de aye me nwum abo ayarefo okay because je me ye bia me dwin ayarefo because me name the way people treat ayarefo e de efa me pa cho so mame mesan ba osu sisi papa mesan ba osu shodi bremu kakra na yenko because ye bre no yeah experiences in life no me pa cho wadaroma wa wo hwe me wo frɛ en sa wo person ne yen be share experience a en fan show trim sɛ wo ba ye be krokro ye ne wo be di agro me pa cho dia to dia wo ne yen be share eno na dia woti e kira wo hwe no be sua bibi afiri mu me pa cho bisraw etisa wo frɛ yen asa wo ba wadaroma e manenya wa adwene se ye be krokro esansa adesua ne yesua sorry brema de kese yesu na menchi ahwefo a yehwe yesa bre ba bia obi ahwe yefu bia nyankopon ho hwira mo Pampers boy ani de ma sa ho ye de nyame ase enti sorry say na wo fees o start sa wo she Pampers no o start bob Pampers no sorry ensem na okaye no me pesa no na me pesa me fa embisa no o start bob Pampers na how many years ni 2018 mo 2018 yeah lockdown mo lockdown enye 2020 it was 2020 natural say o start bob Pampers na 7 years mo okay nti yen hwe 7 pacho wani die ma Pampers na bako yesen we aya sembisa obi na toma me obi na toma wo na do ba wo sha bako yesen wo de wa sha bako yesen me nka kweti I think say Pampers me ha mani nka Pampers mpanifo de ne boy ye dem papa 17 it was it 15 ebi 15 ebi 20 ebi 30 oh and 35 inti no kware na ka me se men kasa 35 na me se men kasa but ade e be ye me ya ne se me koye na manka bi no ya na eden because ade na beba na abrante wa kama wusi so me kama ho na onam ho ye fo anka ate ha wo ye fo anka wonte ha me won se me kama ho okay enti wo de wo kasa musu ni obi na si so onya kokoro ntimi nnante nyame aye wadom da ade ba kwa ya me de nyame ase ne se Ghana ye te sa but ye hu nkrofo mobo pa ye won nkrofo bi wo ho asebe wo mo kra nim de ani ndru ba bi a wadu no enso ma kom anim but shadwen a wo di se wutrim sha adwen a wa se sika we a wo de onya ko oto Pampers ne ma wo no kra no ka kire ne se wonyai ne nkomfa ma wo sika nka sa bre wakobi enti ade na beba bosome nkromu ya wo na ma me abra enne wo ma me expect se nka wo kodi bibia ba wo se Pampers sabi ade ye di uto ana pesa wo mo Pampers no na wo to ne nya kutukutu ne ehum enwe wo to ana se ade na beba adwen be na beba wo trim to the sense se wo se me bo Pampers sa sika no wo betimi dia ye bibi ade na beba brante wa wote ho nyame adom ba bi odo wadu ye won krofo bi wo a ye fo mu ndru ba bi a wadu no nso ene obi hwe obi a try angel almost be 10 years nie wontimi medru ha be na wotimi abedru ne se wo bibi eni so de hunu bi wo trim ene se wotie mi na wo betwitwa sa Pampers na se sika na onya ko e de ma wo a wo de bossa woto ese no kwa na na wo gira ho na wo babbo Pampers ene yen a ya wo kura ne esre awrade se awrade ma me banyi na minya Pampers to ma me baninyi na minya Pampers to because yen kura no mpo Pampers no ne boye dem ayen sodi ebia na papa Pampers na obo no ebia na wofo ne ma me ne papa ni je ho Pampers a wo boyi etimi di ko stage producer director bi pacho won show ma me utimi di ko stage ekoto nyom perform ma nkofo ani je sene a wo ka no wo ma me
eda wakoma so na ni je ho se obo Pampers na na adenti e na wo ma me ni je ho se won se oba tempia e peni ba energy okay de me ya e ma manage e ma ma re wo so twa no oye cool with it wow me a pass what me nya every time for me patch show screen so ma me or a Pampers man ono na ogina so no at what performing just say enya se enya se kwet o hwe se ne a na ni abre ne ho a wakoto empeni for Pampers 35 akopo na o ma me so ani enani je ho obiere se o be so che se obiere ni gidie wo ho enti se wo ko bo Pampers no ana wo ko perform ana wo ko show bi na bo Pampers na enti omom wo ho no ho a omo nwane omo yem nsuom omo collapse dabi daddy won say yen fan say bia yen fan say why mako baby eduro so pese me na eduro for na say me so me go eduro so etinya yakopon si yade we na mafo ho a ya kwanche na yakopon de ma me na je say papa bremu kakra na sodi because asem we no shadanti ase na je say nyankopon betimi atena se amma ne baby akwankyere se papa wo sorry a me ba bo Pampers nana daddy asem no ho areho na je say esa yesre kakra mame fa me nuan okay inyina baby esese wogina sabi wutim fa mpanifo anim e me ya agro nice one o yiso ne ma mienu bi wo se ne din yira wo sister bi mu yeah and wo bo ni tirimpo se wo de Pampers ne beba se ne be ya amanfo adwene be san aba so akire wutie ne nkomo a wodi a wo se bra ono oba ne nya akasa no okutwi ne to akire wo se nsuo firi ne to ba okay me pese me man tias niam mienu en watu ho anamon one sanso ne firi to benye ne to okotwi ye no one onka no cross ye bu ne to agum papa ye bu ne to agum ye den ya fa ne to okay si emfa woto a wonti meka nche wakotwi to abodua baako amenso firi to ba nipa nyam koda na che se papa wo mo a eya wo mutu sebe mo fa ncha mi wo mutimi twi wo to ase ebodua edome ekasi ni nyina no esase ye kohwehwe mu yie na ye kohwe so omo so behia Pampers ni bia na papa ono nko na de na etima pie saa okay se metwi meto ase nti ene nsuo firi meto ba onka de omo ho ne nya ne kore okay na second se enka wo join Freemason na wan koninti no wo mu se ne niema Freemason se de wo sika no onka kuokura wo ko mu enye Freemason a nice one because Freemason enye saa se omuko wuram emma saa abrabo na wo ka no there be a different cult bi and wo de no ko join ye it won wan kasa no wura ne yemamu enuro sem na de wo wura ne yemamu na nsunsum entimi etenum nsunsuanso and wo de a face saa problem no oh answer what da wotimi nya attack aso bi ba betata no a na bibi awurade ewo bibi emane pa eti nukure wo mu no onka na mwa bia wo ha nipa etimi aboa no because we timeka so atwu to ase e de aba oba ba akudua nti oh breaking heart na chi wo okay e watimi asori anadwo aha meba wo twi wo to se awurade nyina so hunu mobo na onfa mpagya wo yetimi twi ye to ase se awurade hu ye mobo da bi ni nyina ne se eno de bompa ye ye mani twi ye ba no ya fatara ambo Debi me pacho me ba wadaro ba so ma papa pacho be ba ho sisi uye gay menye bi kura poda na de me wo ye me de no na me ko ye gay de the way ahun ye wo de no me ko ye gay de me gay enti die pan de beba wutiri mi se debi o ye twi ye to ase e de dome ye ntwi ye to ase emfa nji nshira so watimi ana papa me boy bia na me nim bible me papa apostle Thomas osai ma afo ha nkobeka I'm a spiritual father papa so wa he wo beka so watimi atwu to ase say rade nyankopon ma me ye na me twi na say utwi utimi twi how many times in and out utwi how many times no it's so ma tmi ankan god eba protein oh say na me bon fight me bon fight na ye na me ye utwi ekọ soro na wasa twi aba form wo sha wo calculate ya utwi be how many times
I meet me entry. Bed 3-4 times. Oh, baby pizza. It is no me no 3-4 times. Papa, Bremna shot him na yen try How many days? And I the tree with you. Oh, that be days cry. You grab a day. Okay. Eti sa kakra na de twi wuto no. And am wanya problem woto. And a problem say me problem say like a week. Aha. Okay. That be enye say enya aditintin bi o. Enti how many days na would see me at to no so yes so for how many days and how many hours? Obese 2 days bi pe. Enya aditintin. Enya say bi a be tintin bi a. Enti to no start say so no. Na the Pampers go program still. Yeah. Wow. For how many days? I mean say 2 days bi no. I said odi adwini e dia. Me pa cho so ma me ba. Ebusia me pa cho o ma yin twa yem. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na seben ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina pabwa tenten so. Just say Jifax mama your best simwan kasa. Mini abema. Ebema wusu wa ye be mama pa. Senti ameji Jifax mixture tumpre kopeni say. Edro no hote ye de afa abefu nimdie kwanso. Eni fidie won suom ena ye ne friendship kroje. Ye no nti ma ye resadie. Enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma penfo oba o ma akwala no fo. Ana akwala onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe saa edwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. Jifax mixture. Pa pa pa. Just in fact, and then Ankasa me banner a man no nom Jifax Nibia. Dr. Bright, Yami won't share what is and Utimi be fee be hear me. Now buy obi say me say Nayas inti a Jifax mixture no e bi siw dem e na aso yare e de ntia e ka say me pamacho me sremo a obi gira line so ma me pacho me ba me sro matari e hwemi e free needles on point me pacho o West Legon police station down hwa me pacho me sro baby a wuko bia this occasion me pacho for wani nchirem wo baby a what the man na e chena obebo night na waye e de ama anane ya on sabe to me aka me pacho bia obia bomodi na frɛ no na se kase ensan koma me mama Florence obinim in fact na ma soja call mo fa ncha me mama Florence obinim material e hwemi ono a era wo de brɛ me maame say na Nayas the ofru duapa eni pia no ti makoto materials ahoro be 6 years nko 6 me ba pempam afa ye adwuma bo adwuma e mame na papa bishop nso se wo bo adwuma mama baby am obi a enchia kase enko enfama mo sorry me pacho brem wadaroma me pacho me number na ye number na eda o screen so no obetimi afre na de wadwenkyere e de aba okay me huni se na opene ho anyantem opene ho anyantem ne san hunti ya ni nti ameka sa ne se so hu nipa wo ya da bia ameka se ye won chansin bia ne mu aso e wo so enti sa woni oba bi ne ho ba asam na oka ne ho no na ameka ne kakwa sa woni oba bi nam wan kasa hu oba da bia ameka se hwe wo so na fa oba me nam ho me policy amede enam wo mema side no so enti oba na wo kofa no netew sen enti me hwe mi so no enti me kofa bot se mi ana me nkasa kofa bot se da bi da ma o ka tire me de me nkasa ntire me o ba za mi twa wo so a wo ba se wo la bu kasa ma ne tia me okay me za adam ti sen ya enye se me kasa ma ne tia wo ne enti a me kasa ye wo ba bi wo ho a wotumi se wei mi sika ndu no enti wotu we ba na be se wo pa o be ka se enye me so na me ne wo na se nya so nam na menti ade tena nya so nam ne wo okay fine me wo taste of bema me pe ele se me nya wo taste yes ba me so nya me taste so where me ya wo taste and you which are wrong meats e ade tena me nya wo taste okay ma me nchro me nam ho me pe bema tuntum me bema kokokra de me pe bema tuntum
Bema tuntum. You don't find Bema kokoda. And me lemu. But say bia Debbie ameka say Manu kono play say won fa Bema bit say me. And you say bia wo yale ni nti na me fa wo no. See no. It wo ka say me hwem. Wo yale anya yare na wo yare ni nti na fa me number na your number na that was screen anymore no. Na me pa cho mo so mame. Hello. 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 Hi, good evening. Medofo Odi, anybody who free. Your monitor. Yeah, good evening. Good evening. That's all. If I try, Mr. Odi, baby, I will free. Your brain, into your monitor. Yes, the man at the okay. The brand or Kano. Okay. Meno, maybe no Yajin. So much a man in the tire. After the daughter of Kanakure. Okay. Never be one. Other said, with the Pampers, every game of life. Okay. Two. The queer woman so cut him, no one cut him, the queer so can one cut. Okay. Yana correct. Okay. Yami won't shout pa your brain into ban now about it tell mammy hello. Hello. Okay. Yeah, sorry na okasa na send American and yes say Yankopon ni makuma say and yes say bia or yawinti na make us on yami type. But one ya wo memma bi wo kra omo nyale so mempe wo. Okay. Womo nyale enso mempe wo. And yes say bia or yawinti do ni me. Me what type of bema me pe eno that day na me kan wo ye hwan wa wale kra me pene me so me die no ba me nka se bi ono ya wi nti me wo bia sebe on wa eche se onya be onya yalefo nso ma pene nti nya wo what I say sorry eno de nya wo na se me ka me so ya bra no ya bra ne coffee sorry mpacho mo nso ma yeah hello Good evening sweetheart today ni baby I will free me patrol me sister na wakasa ne ya tata okay me patrol me sister na wakasa ne ya adwene okay da ma de o fa oba e so o show so na o fa oba na se de sister na ka no enya sa ya ema aba na kasa no sa no mote ntu so be ma no so so o fa sa ababu mu bi okay that's it nyami shaupa hello yes, me say Pampers no. Yes, it be 100 Ghana cedis. Enti eye den ye na wetimi abo Pampers for 7 good years. 5 years. Enya 5 years. Was 2018. So 2018 and I was here 2020. So 5 years. It's not just say ye hwemu a Eric bia wetimi to Pampers e bia doesn't bear 4. Da be. Otododo was saying. Da be. Meet me once say a show. Okay. When you pay baby show me share the call show and baby try video. Oh, fear na chese wo more Pampers no. Da be. Okay. It no show. It be a Pampers but me share be say 3 times and 5 times. Who say? Me ni song government. Me ni song government be okay. Oh, you song. It's okay. 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 I'm saying, Papa, bravo, Mami, on say, you have me said, okay. Nipa ni bi kasa no. Enyema bebre ho a odisi. Otutu ana ma opa won kana kure. Wanante. Tumi so wachi no so. Wachi akomfo so. Wachi abosomfo so. Wachini. Na opekwa bi obefo so obetime nya no ho. On say all Papa Mpacho wadaro mani di mu asum mame me pacho. Hello. Hello. Yeah, hello, good evening. Good evening, sweetheart. Udini baby, I will free. Mbasho, you're from me Barbara, me free or Yarifa. Okay, sweetheart. Your money. Mbacho, me follow program ne pa. Nyame sure no ejuma pa o. No so me pese me try my drink akra. Me nyaba no kasa ye no. One kasa ye. That's it. Wow. The answer make us one kasa ye ni say. Even me see her me TV, I could see say gentleman.
maintained assembly and ya and not on because okay say chancing bianity. Chancing bianity indirectly what are you trying to insinuate? It's no obi ni wutim and what you asem na wo kan nya ne yare nti na wo kasa. Every prudent person would think say or yare nti na ma wo make that statement no. And this is a national TV. National TV live. It's me panacho Mera, so retract your statement because one kasa yi me da say. Ya me sure sweetheart. Shodi e come yes me retract uni ninja make us the only be sa word make us listen obiba enye ye obiba all starting asem no we say ye wo no na ye say no tie odi afi ba kope a wo hye ne maame achi no em say ne maame ntoma no wa amfa mo ne so ye e na ofi na chi e beto fo nya me nka because of oyari no no me pacho because se obia ka say chensin bia ni ni mu aso a listen so obia ka say chensin ni mu aso a tie one me ya pa ya wo bibia ye ka say sorry empanifo de oye pani me de bia me ka sa metena abadwemba do onim nyansa no temas wonim nyansa listen and come on some mama the American is a penny. Oh, please, can you keep quiet for me to speak? Please, just keep quiet. Okay. The American is say, Obiani say, you were chancing the Anini Muaswo. Ebianani your friend, no, sir, until I would nibida. Okay. A penny focus, you won't chancing the Anini Muaswo. A some Namakano. Okay. Because the Biamica say, Fanny say, be a wood way. Wo your foba okay or your foba de wo kwako fa sabi obi opro wo so aye den no nyen chense no ni mu aso no okay iti se meka se chense bia ni mu aso a pani ti de America iti mi achacha me go fa achacha ni no I am not saying that ka sa me kire me bia na tafu wo ye nipa wo ya achacha na no jwa wo ye nipa ye wo bi wo ho ya wo na ba wi ase wo ni na mpo no de anante wo mpo de nyame ase to me no ese anante to me no yamusu ya beti anwo okay but enti jamakuma epe se bia me wan ade we me fe enu na me de na ma me be to me wo pe market for wo pe ma o moto soso e ma moto soso me de video wo de video but type of a ma ben and oba ben na ya wo pe wani che ho oba se makuma ka cho eje che me se me do enye wotu yo me ba ma me kura po onu tun okay wo ba no wadi say me ba no 5 years wo madodo say ba ko pe okay so for now okay yen share screen so share screen so e ma me girl be that so the toson no me the new videos o ka me squad won okay sir e ma we nyina ye adwuma na oni omo ye okay but onye obi a we womanizer but onye be ma so pemma onye obi a pemma me don baba me pemma o pemma e say wo girlfriend yes ya meti ye ai Jesi ameti ye. Wo girlfriend. I'm your girlfriend. Wona na ti dan ba kom. Me ye nti da ba kom. Da be na be ware. Brebe na ye hwe nim so be ware. E na me so me dwen se me ware jesi aso. But what dwen se sabi mu fa nche me abusuafo. Wona ma be dida saa. Me ye ma bi se me ni ma be dida saa. Se oba na me ni wo no. Okay. Oye me woni se odo me de wi ametie. Okay. Na obetumi ahwe me so. Ai bia o chine bi because me do pere woni chi no. E wo mu a me Philippines no. And then 2 days me da pon na me da pass me da me me Philippines in power me chi do patenting it is sometimes no me am kwabo to say force na worry there na worry me nya kama worry ba oban be ba no wie no wo da worry say ko to ni mu a na ofa ne baby and e ma bia we be ba na we akoba nya se bia me ye masem wo yo bia wo quick tempered obutaifu yeah nipa bia o say bia na akwa ne bo soro bi so bia wow. Okay, what the way I would see no. Watch me, excuse my language. What you want to say enchena Bofour. Oh yeah. Wow. But me tired come. What are you cool? Yeah. When was the last time I only oba e die? Last time you know about die. Yes. Abra we need serious girlfriend. Na ebre na some way so ah. You want her. Who be say when was the last time you know about die? Na see who say be oba. Adam me say me for badana. Wow. It's a question you never done is a question, Mr. Wow. Yankasa. Wow. On carbon. On carbon. So we cheer the Okanwa. Say one of the last time. You know about that. 2 years. Oh, me ne about 2 years there. 2 years there. I think I want me pacho. When was the last time when oba
die. I think 4 months. 4 months ni. For baby abi. Batry. Woni nam for ntem to say. Madam yeah boko. Oni abusuan for ntem to say. O me ne abusuan for etem boko. E den na opese Ghana for eye maw anadofo a e show eye maw. Okay, dear me pese Ghana for eye mam ni say. Show o camera nim. Dear me pese Ghana for eye mam ni say. Omo dom menum. Omo dom menum na de me ye bia no we de. Omo som. Show o camera nim. Omo som de enfe mami. Afi so no me nyo bi abeso me mu na adwuma me ye ya enwuma adwuma yi. Ma tumi ye de e da kudu pempeso a me pese me du wa brabo no mu. Me pese producer, manager like serious entertainment house be again because me next Shatawale e Ghana. We next Shatawale. I swear. E Ghana. I swear. Wetumi ni ana wenya akwanya ni Shatawale me nua be ma ehyiada. Da bi am for say me say no it means me pe kwan so ahia na me share so de be oja. Wow. Me next Shatawale me kan wa obi ope bia on to na date se me entertainment house I mo serious. Say bia o mo discover che me mu a. Ya pese o hwe camera na ka asem ai da wakoma so e kire me nua pani Shatawale na ye hwe say Yankopon be kana koma ama na beboa wa hwe camera ni mai. Shata boso ene se me ba kwa na ka pese me fe bu design en tumi ya. Me pa chopa me pese me fe won ye menum ye de jaw no every miss ma try sa say Shata o fa na wa e feel your boy Godfather Jibo like call bear woni one man the next person I bet me take a seat me. Wow. Next person I will bet me take Shatawale a seat Pampers. Pampers boy. And would you say din Pampers na or the atom ho so no. Yeah. Shatawale bet me assign you and also bet me aboa. Oh say e din no enye me ni pedua no. Din dia woni pem na meye no. And the pardon where the ebedi mechi no. Why you ready say obesa with din Pampers boy you know. Me just say me bra Bofour. What the bra Bofour. Enti Shatawale fa wa obesa din Pampers boy na. Bra Bofour na me so. Okay. But aka Pampers boy. Okay. But just what I say. And you say bia me abon wo ko eya wo de e wani je. Say onama enkofo bodin Pampers boy. Oh yeah. Because onama fans. First na me di arewo. First me na ma 4 point me. Na obe point obia na sire. It is a Pampers at that moment me nam no be point me. No say by twa picture. Okay. Nyakopon ya bi. Okay. Nyakopon because ma me super o. Super seriously. Onama nkofo Yeah. Omu Yeah, omu boje so. Oh, wo say we a superstar. Anya say me say me yeah. We a superstar. Yeah. Wow. Benefit ben na wa uba industry man I start in music career no wenya seconds. Benefit amenya say abie kwan ma me. Okay. Bibia ne pai me han and yama me welcome. Wow. It is benefit amenya no so no. Wow. My freestyle show camera nim na onyom no my freestyle. Odo Matia se odo mi. Odo Matia se o pe me. Odo Matia se odo mi. No odo Matia se o pe me. Ne mo kire me. E da woni be jai na me da me wonso. I say, yes nipa da no so nda ye. Na so da ye pa de me so bi do. E bi sa de ye fe ne da no. Me nya bi depo na ma so nda ye. Adisa na me ko mi koda. Me bo me ni ani so nku a. Me de ne se sa na de pa chi. E no so sa na me sunya so afọ. Adichin na me na mabontin a. Wo hwa me ni ma ye si renkwa na mo makoma mu na rewa hye mo ma. Bofour me ko masem ni. Daddy me bisa asem we. Saka me yakufo pa bianka na ka bra me bre me ko so abrese ya na. Na ka ni sua me ti me to so ati ana. Mama me wo bisa o. Se me mama e get ma na ka mafo betini wo mo sa wo so asere mi ana. Debi. Me bisa mo. Debi. E te ka me abona me de ba out no. Wow. Me abona me de ba out no Vivon omo picture na me that to me phone so no. For two. Yvonne and a vegan and my Vivon. Okay. Okay, Bishop, yes, obisi emisa o say. Pese obeka no kre. Wo ye gay. Afei, upe enuro so pa. O so woni mu. O se upe enuro so pa. O san ye gay. Emisa o say nya no kra na. O name me I we ebusuan be no me bo. Okay. That be me nipa kana sema. Okay. Friday way. Me first album na me launch here. Be the me soft mama and a two so. Wow. If
Professor Sarah, Mama Sarah. Okay. Or Mazayon. Very powerful woman. Or no one prayer man baby me ko baby no see baby I can nya sign. To me first time say no, my friend din me abon. To me first abon. Wo be so bia obe me bia no. Mama din na me to a son of Sarah. There's a me ye ba. Okay. One of your spiritual mother. Okay. It will be a me pair bro. I don't Friday we come call night me group face Saturday be sir. Efie. Okay. Me group face 6. Ma so for nya omo nim. Aw me fa so le nja agro. We obi a we mpaibọ for pa. Mama, asori be na akọ. Mount Zion. Ewe hemfa. Ewa wash. My Lucy hospital one side. Okay. Ehonom na akọ. Yeah. Osof maame, e friend say. Mama Sarah. Mama Sarah. What's me come the vim na ebo ni bi. Yes, o ba be ma no. O ba no e be ma na yes o se o pa. Yeah, o se me. Ono na ze sia no se ebe me tim se me ku me ho a na me jai. Ade a type bout. Oh yeah, how many times na about him so how person o yo. First one because na epo no epo ano e wo Accra Sun City beach one. Me nim say wonim sa beach na. One say wo pa one say because yeah because now okay. And papa bi buy no ka say no. Mama try no when age o meeting around 12. Me last store na make it wo echi na wo say me twa ntura me kan dey mbiom. So and papa no mama ye dey me sign ye. Apart from no so no edu bi me hwe de wi am be bre na be de menyu ko be bi na mafo mboam na mafo stress me a okay it me try say be ku me shodi yes men kan sure say enipa bi a wo be hunu bi ya no bu no esan say wo bi nim de da wo ba bo mama say mama me bu say ku so yeah me card way accident won so bi enan eye ne ya ensre no accident won so bi so ye ne ya ensre no sasem way o refer to why me refer to obi a o okay but me kan general okay ye nya obi o hwe me bia no because yan fa wo me okay and ma be ti ade ye me ya wa brabo ma me sun se me kai se bia yan fa wo me ne me ti say anya me de se me ti say o so unua no mo no anya me de that ye 10 enti unua no mo no fiti me unua no no apart from nuanom 10 no apart from onkwa ana me ka de ba achacha no e wo me kan ba no fiti stana ye me hu say yes obi po ye me fie a ni na po e de e ne ya iti mi tuwa na me hwe sa anya me nya me di aro me tie ne suo abofo daddy ye fa ne say me be wo ba na obi aka say wo ba be sell na ma wo ba na me ba na nsami a enti na me tuwa na me di aro me ka me ba na wati me nim naka president ye ex president kufuo so ni me say na obetina we mu onim aya ko nsha na be tu no okay obetina kan mu okoba wa bebu ni nan ye twa ne tu ni nan tu ni nya wa say iti ye kasa ba say mi ko pe tins ni tins bia ne boa no na che say sasem na shodi kan ye no ase eye wo ya shodi me pa cho panichao there be panichao ebia uhun ya tema mi pese me tu wa mabrabo mu enye ne bonne ma to say ba ya me fachamen say bia unya no wrong way I'm sorry but it's not how it because is because enko say say na woni me kasa one na kasa ye it seems like Ghana wo ho ye mpe no kware okay Ghana fo no they are hypocrite because obi say ka me say me dey be na get the braba o see enye so oyawinti na me yesa because me na mo de oni minim say me buade pa me bu nipa muslim wo mo yare ba nia me pa kire ne kasa ne say enye ne yawe nti but ye won chansi bia ni mo aso me da se yes me mbisa o say ana me kan sure say Freemason for wo mo enyusu enipa sene a wo betena ha wo kan ye no mama me catch me ba Freemason for because omo de niam omo ye niam papa me see enye omo nyina ena omo ye niam enye okot se that is obeka ya me bo okot so there e dey so there e wo mu but Freemason tie na me correct you say Freemason enye okot yeah it was me kan Freemason first me kan okot so say bia so mo ko echira ko tie isema me kan nya I'm not lying here mama say mbe twa ntoro wa eye mama ne hu e na me dey twa bonte enti ademre dey no enti edie pa na nipa no hu mu ana alaji na na se papa no hu wo mu nti ana wo pese wo de ko join music no music na yeah music air spirit na se so pese wo che se music fo no bebre na ko join ni me ka obi asem ye o me ka obi akọ join Freemason obi ani ekwaso ni ekwan fa so ye de e de sanasa enti me ko se obi asa enfema no me ka me de daddy enuma adwuma we no ye fan say bia
obia ebo no ban obia oton to school. Me ba cho ya bre no nti hwa wo camera nim. Wo telephone number bi a opesa wo di to dwa e bia na program sane a utimi hye Pampers ne ade kobo programs e ko programs man kofo ani gye no e bia na obi pese ofrew na occasions ya eda ye nimi next month nkwan Christmas o mi wo gidie se nkofo bebre be frew for programs nti hye wo camera nim na fa wo telephone number me telephone number wo ofre na ni san kam on send me hi WhatsApp okay 054 37 32 103 054 37 32 103 Mpacho san bobi 054 37 32 103 san bobi mami 054 37 32 103 Brown Bofour aka the Pampers boy. Okay. And sama ya kenyina no. Efutu ben ni kra anything. Show camera nim na for 2 seconds am I. Efutu amede ba na nya efutu person fifa magana what there. Mo ya mo ma mo so ema yena yayare yeni ni yeni sa yeni nan no. Ya dwin yet ye so too much. Okay. Because enye menum na me enye nyum na me me wa hye. And I'm from me where are two ever coming. Na ka ebia ba now ebia me bia me so there. Me nam because it be semu. Mundoye. Because o branda ye bo no e ya kontu o. Ade tie bia so there ene mu sem. Ti ye sremu a wo obi e wo kwan wa wo de oye mo no kura pa. O tena mo che wo ka mo kura pa. O tena mo che wo ka mo kura pa na. Like mo ma no so se ono so there o ka ne pa ho. Okay. Na me de me second album so ba mo bua me na me to me because I'm here to help people with physical challenge. Me ba say me bua omo here physical challenge because Friday we come all night no. You see yen tro ade a yepe. Ade me tro ye no. Me ka nyako pose omo me do be pepese ye de me do. Na me nya sika ensi dan fm ayare for na me bua ayare for because okay. Me wo mu me the way etie okay. How people treat. Nyame. Onhira wate say ye to nsafre wa but enkofo say me bisa say still or say obi say the guy is still not happy with Shodi comment obi no. Comment na aba what confirm be ka say papa yi Pampers man onye happy with such statements no me pa cho me pesa opa ne chew na na kuma eto me be check my say me free and me on normal me on normal me my say me free akwato I will just block because me obi a me mpensem bia be makodam na madwin yeah because chance be it man say me fa wo ba the way wuti o mama me dada o first na we me crash power kama Nayas assemble ya na nam me show video party na say me me crash power it mama ni taka me ba ya ka wo ka say me so down na say me don kwa dia of course say me ti ase yeah it will tell me say it will tell me say in bana me go farm me size if mo ya me sa okay it me go for oba okay me go for oba sebi oba like other bottom Shodi me pa cho me pesa opa ne cho na papa dia pa cho no so esan to so se makasa ti awa enye se Asante Kasa. No, listen. Asante Kasa. Akan Kasa. Chi Kasa. Sawuka Kasa makasa. Same way. Matisa same way. And listen. So wutie. Shodi. Me no. Ode makasa fatame. Sa makasa etia wa. You also me bia say. Se me no sunama. Sebi de me tie kwa ba nyame sunam no wa de me tie no me sani oba na me no wo na guess me yes almost me better so mo chen I don't know dey any problem any myself it be I don't feel comfortable any say what cassette ya na fatame ma cassette ya wa fatame any say what can you say makasa ya come for kasa na me kan no so one sia anasa ya fatame me say what am from here I'll just block for number no problem with that me pa cho tie betima pe mo show decide here okay me check it about be 6 years ago okay minim ni pa bi ya shodi okay ene ne atu na mo adi agro pen okay sorry to say na ono so no na okan nan sei ene ni ba akosokra na ye okay ah odo to na mo say impression eno de
that be question me be say me Papa say me pacho we dey ani die kwa so am ki. Onu kwa awawe mu. Say papa wo be bo so dey amana papa. We need free. What you say? Shodi. Esa me kwa. Shodi. What ni ko atwempena. Oni ni twempena. E dade tro go so ka say me. So ka tell ni say so wonya fu. Wo so ka tell Shodi say wonya fu. Mama me feel proud of say so. Who start na wo say wonya fu. Say madam for. Edi na wabo no say madam for wo fie they don't feel proud about themselves me feel proud no so anya say Shodi ni ka kire wo so onya fu en na ma wo di wo kan bi e dey e kire no papa me pacho mompa yabranti e chew e TV so yes me na about people used to say all these things to me na my about TV so that you go and say na bra me asama make an Bofour I'm not okay so no be daddy so no be ani na eye ne ya enam e twe practical e no go na say o chele e chele say anye so je one ka chele pass ni ba ko fa ni bo anu na me ma ba no ma ga ye say me go be tis bia ni bo anu no necessary o hu say wo mbu wan mu tia wo that word eye tie we dey me ba cut your quota go to your size how much chele me won chinsin bia ni mu aso nti bi da it is say chele me bi aso baby me bi sa mo and the one I win because who ti ha wo kasa wo na yasi no listen I metro wo mo so what's it no chance ya na e me ba so pe me me ka say me pe baby udia me kasa no wo kasa no na wo kasa na wo pe me na me ka cho say wo nya me type of bema and I'm saying come pene because wo nya type but Shodi one kasa ye say obi wa no kasa onye chance ya ni that word in the month sia enye word ye boni o okay so be kasa chance bia ni mu aso a mo nti ni America na say tie di America no say me ti he na obeka twa mi say wo pe me a e wo e bia wo sika level ba bia edu e so person chance obi an ni type ye wo bia ni type chance no ye kan sim say mo nti ase okay aya me yesem senka ye jafidie na gum na onkrofo fra mo beti asam na America na asem me ti ha na bia wo so wo pe me na mo no e bia me ye oba me pesikasem ye wo oba bi ho on pesikasem nti sa wo kofa I can remember say me kwa me ba ye ti me nua be ma me ti me ka say next week Shodi ye be sign ato aso me ba cho you show camera nim na final web me kwa dia me ka kira asefo o hwe me obi oni mi say me respect ni pa na me bu ni papa say e bia wo what bia bu say ya wo ko dia nyame ye wado what's the problem bibi ha they want to say labu no pa listen see dia wo ye no what's wo ni pa no dia wo ye no don't get me angry Shodi me pa trust Shodi dia wo ye no me ye no bi mbeka say ase mama control ya tra Shodi me pa cho sa ka final words na ya ta because of yari awo yari nti chale umu ade obi me matra sa ade no wo be ka che me mbo ade enti nan ka se bia wo so bia na wo mu ni ti wo di papa ana me ka sa me just allow me to talk papa phone number to ja yo abusiafo phone number to ja me number is 0244 620 711 0244 620 711 mechia Light City ahwefo enyina ewari nhyiramu nyame nhyira papa mpacho san phone number ne biem to jo bi wo mwa bi opeso de boa wa na ye nsan ne 3732103 me normally so show bia wa mo frɛ me ni solo tobacco me fans nya ne pardon kobi me no nya nana peli me da wase ni je wa me nya nadu Ellery Isaac mama Sarah me so for my ba ko pa meji ni wa gbo mama nyagopon hira we ni paya we yi di ma ba number ni biem why me 054 37 32 103 sambo biem 054 37 32 103 nyame onhira nyagopon hira Ellery nyagopon hira mu na say Shodi me pa cho seconds ye bre na so
That will make up artist ni. Na made that Opabel adodo na abone samara ni the sweet is an advanced clothing and so and a share matter the advanced me cha baby bear awo. Na me kwa futu sema me de be ma obia ne say dia wutie bia nyankopon edo. And afin so abrabo na ye nam ho no. Esese uma nyame edi wanim kan wa abrabom me pe me ho nyantam de eno no wow because ye free one ne akutu esono bia ne kwan obefa so de bedi ye e wa abrabom. Enye se bia wonam fofo edi kan ti won so pesa won pre wo ho wo pre wo ho ase de mpanifo kan say wo pulse a eye moja eneba enti dia mekra me twa obi biara sister Cynthia na ye wa woda Miss Chow nyankopon onhwa ma nyankopon onhwa mo papa ene side chick ene ase wa hiti pa Starboy nyankopon onhwa 7 safrewa you okay nyamisha okay manager omo mo buam kakra kan nya no yakopon enhira mu nya no ye mu nya number no say mobile money awoshifo nso awoshifo center maradino okay wo number no say mobile money nyamisha ebusua aha na ebre no ebe makwan ne ye djumedie no ye de asi onyankopon won koso nhira obi onkoso nya obi akase se dare da munya bre na moje bre na mo hweye ena se akase bi enko enfama me crew ni nyina nyankopon won nhrom eni ABN adwumakuo mpanifo nyina obi a marketers just obi a mpanifo ni nyina afei mi kwei mensa enna maboafo nso ase Papa go furniture enkonwa papa efie Jeffas enne enra ne nese nya Jeffas a nka mantimi anhwe me se ne enemani agi te be pa cho Jeffas de edru papa ko pharmacy shop ana heba pharmacy shop bia na koje odi anom de angel beverages baby a wo bia no tutu americana this occasion si eno nko a na ye de echo afi needles on point material fefefe needles on point maybe amase makramon that's ane ye besan ehia medofo me se ohia me anase betena dwa mu a ohumi a from international original ore ba kope diamond cosmetics afi zena make beauty launch makamo I love you guys, I love you. Bye.